Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizokucela kuwe-ke lana ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke, wenze nje okulungile-ke laphana, ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli, khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke eshisa phendulo engiza nazo ke kulona ikhasi-ke leli kusukela-ke manje, ukuze ngakuphutheli izindawo njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba ngithe lona-ke namhlanje-ke la ngendlela-ke isimanga kwenzeka ihluku-ke laphana ke ey'ngenayo-ke, sithi sekudutshulwe owesilisa owaziwayo endaweni, bamdubula ekhanda ezihambela estradini kwasaphaka ubuchopho, washona edutshulwa ngabantu abangaziwa maqede babaleka. Okumangaza umphakathi, okumangaza abantu kakhulu emphakathini ukuthi lo mfana ungumuntu ongabenzi ubugebengu. Kusabizwe amaphoyisa, lesi sigameko senzeke manje eBarcelona, e-Western Cape. Abantu-ke abaningi-ke bathukile ngoba-ke kuthiwa-ke umfana-ke obelungile, obengabenzi ubugebengu-ke laphana-ke udutshulwe ngabantu abangaziwa, bamshaya ekhanda kwasaphaka ubuchopho, kwashonela khona lapho-ke endaweni yesigameko-ke. Amaphoyisa-ke lolu daba-ke lolu-ke azobhenya-ke la. Ngicela ukwenza comment section-ke ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu msebenzi okulungile nje, ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini nje, akubiza imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli, khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizanazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.